bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja sumingkira saka satengahing alas gagah wakiki. Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Wih, Dek Jihun pakai barongan apa ya? Wah, pakai hiu. Hiunya suka makan orang nggak, Hun? Suka. Makan siapa? Elvan. Makan Elvan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa pakai barongan. Wah, barongan hitam. Terus ada Arhan. Wih, Arhan pakai barongan bantengan nih. Barongannya warna apa ini, Han? Wah, warna merah. Wah, merah sama hitam. Arhan kuat. Wah, kuat, guys. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barongan. Jenggotan. Wah, barongan jenggotan. Barongannya tak iso jenggotan piye, Mas? Ana jenggotan. Oh, ana jenggote. Walit nak Dewi. Oh, Walit Nak Dewi. Elvan berarti Elvan Nak Dewi. Terus ada Mas Farizi. Mas Farizi pakai barongan. Tutul. Wah, barongan tutol. Mas Farizi kelas berapa? Wah, kelas 1. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi barongan. Wah, singa besar. Terus ada Mas Rama. Mas Rama pakai Kepala macan. wah, kepala macan. Terus Mas Iqbal, Buntut macan. wah, buntut macan. Yo, saiki Arhan dipakai Han. Ayo Han. Wih. Duh. Oke. Gandengnya ngamuk. Ngerti Mbak Irma tuh. Kaki piye kaki Ngerti Mbak Irma tuh, Arhan. Yo wes yo, Arhan duduk. Yo saiki Mas Elvan. Awas Elvan, geser, Arhan geser. Kiamat wong gak? Wih, Mas Elvan. Aja tekan kono lho, Pak. Nanti Mbak Irma toh. Wes nyaplok wong. Zi, Farizi. Yo. Wih, Farizi dicaplok. Wih, habis. Awas lo kotor, nek kene wae. Yo wes yo Mas Elvan duduk. Yo sekarang Mas Rama. Aku Mbak. Yo karo Iqbal. Awas, jadi geser. Nganu ya, meloncat ya.
Awas Arhan. Ojo tekan tanggul ya kotor. Ketake Mas. Iqbal, ojo dhuwur-dhuwur, Bal. Kok gantian Iqbal depan. Yo wes yo Mas Rama. Yo saiki Mas Farizi. Wih, Mas Farizi. Farizi. Waduh, atraksi. Piye to ibu iki? Buka kabeh awake, aduh. Ya wes yo Mas Farizi. Wih, Arhan abot Han bentenge Han. Boleh abote. Arhan tadi atraksi ya. Wah, atraksi nganti kotor guys awake guys. Ya saiki Mas Henip. Oh, Mas Henip. Kan Mas Henip. Hehehe. Ayo Bu ngonten Bu. Dejine ditaplok yo. Taplok Mas Henip, piso Mas Henip. Ya Mas, Dek Jun taplok Mas. Sakit gak Hun? Jadi buntot Dek Jun.
wes yo Mas Jenip. Dicaplok. Nanti ya. Ya wes Mas Jenip. Kepalamu sakit gak? Ya saiki Dek Jihun karo Mas Reksa. Ahen ayo Hen. Wah, bantenge beraksi lagi. Wah, Reksa. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ayo Ahen. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Waduh. Sumingkira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ngamuk. Ayo berdiri. Waduh, jatuh Mas Reksa. Oh Hen, iya Hen, jatuh Hen. Yo wes yo Mas. Yo Ahen duduk. Ayo Dek Jihun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dadah.